Aungalilanga bengisethi Nkosi yami muthi ngiyadlalela ku-TikTok yami wavela kunlethi fresh baba hawu wehenwi ngalanzi fasilena ngigijima fast-ke fast masinya ngavala umnyango emakhethini Nkosi ngithi ngikhama-ke lisosha baba hawu weheni tipunte nfotha awuthiwa inkosi yamaskwati baba ishone singaka cishe ngaqhama umane ngafika lelitshala inkomazi tibuni bangashaya-ke baqithe nya uyawahla manje abo smart manyora bayasima kulenye infotha ngaphuma ngavuka nguyesitolo mina awu ngivela igala baba awu ngathalelo la isitolo Nkosi yami liqanze lilodwa ngifolandi baba ngakwata ngavuka ngavitimene ungadlala kusitafu letinkulu wenda ngasinguwe lo letinkulu enkosi lamaqanza laba wololoma 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 Nkosi yami lo sezulwini isitimela sesembomvela isitimela khuthukhuthu nasuka kude la ngasifima ngithanda kufananisa nanasasifufununu Nkosi yami lesithanda kulongo bathi labasithinda sente ngathi sifile ngikhumbula injaba Nkosi yami yasesiphambanweni bathe bakudlokulotha Nkosi yami walala bathi ufile kanti wendisa kwalesa sifufununu hawu today sivukile wena Nkosi bathi jekile lana wololoma 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 wololoma